Mommamedi e motle le montse setjha le montse setjha ka jeno kgwedi hlola matsatsi a mahlano dumela ka Christmas ngwana wa pele ya hlaileng ka Christmas o ile a petswa ke ngwanana wa 15 years ngwana wa pele ka ra South Africa ya hlaileng ka Christmas o pepilwe ke ngwanana wa 15 years ngwana wa boraro ya hlaileng South Africa o ile a petswa ke ngwana wa 14 years ha re bueng motho mo tla re a tau wena ha ke re bueng 14 years 14 ke kopa ntate ana le ngwana 14 years a kwa le mahlo mme ana le ngwana wa 14 years a kwa le mahlo a picture o rena ngwana o na dutse kae ke ntwe bohloko ke ntwe o tlampelo kwa la mahlo picture ngwana wa 15 years 15 year ha ba le ngwana ke ena wa pele wa ngwana ka Christmas re tlameha re bua ka tsona ntho tsena mona go bojwale ke nako nna ke tlo bua ka tsona as long as modimo sa nka di memolomo le leleme ke tlo bua ka tsona di utlwisa bohloko gobane batho ba tla bone ba eme mona hekeng alla re hele he tjena le tjena he ka nnete he hana go fumana gore phoso ke ya manga o ishabana go fumana le phoso ya motho wa rona radio re etseditse gona gore re bue ditaba tse ka reng tsena o kgalema a ke no thola exalni ke tla bua